Evidentno je, činjenica je da su mnogi ljudi danas pogođeni određenim duhovno-duševnim problemima, smetnjama. Svejedno da li su u pitanju sihri, džini, da li su u pitanju neke psihičke posljedice, psihički razlozi i tako dalje. Uglavnom vidimo da nisu u pitanju organski, fizički problemi, nego su u pitanju neki duhovni ili duševni problemi. Ljudi koji su pogođeni, koje su zadesile ovakve vrste problema, ovakva iskušenja, često puta znaju pitati i tražiti neke specijalne posebne dove koje im mogu poslužiti, koje im mogu pomoći da u ovako teškim trenucima sebi olakšaju. U najmanju ruku da olakšaju ili da riješe te svoje probleme i smetnje. Da li postoje takve posebne specijalne dove, zikrovi, ajeti koje možemo koristiti u takvim teškim momentima kada nas pogode neki duhovno-duševni problemi? Naravno da postoje. Naravno da postoje određene sure ili ajeti iz Kur'ana, da postoje određene dove ili zikrovi u sunnetu, praksi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji su posebno korisni u pomaganju pri duhovno-duševnim problemima ili tegobama. Te dove, te zikrove, te ajete danas je vrlo lako pronaći, samo da ukucamo na internetu i da nađemo, za par minuta možemo da nađemo te dove, te zikrove. Možemo to vidjeti po raznim statusima na društvenim mrežama i tako dalje, mnogi to dijeli. Tako da ja ovom prilikom neću spominjati te dove, te zikrove, te ajete, jer su oni lako dostupni da ih pronađemo, proučimo i tako dalje. Ono što bih ja ovom prilikom želio posebno da naglasimo, da posavjetujemo, jeste nešto što je važnije od toga koju dovu da učimo i koji zikr da učimo, a to je kako taj zikr i kako tu dovu da učimo. Naime, najvažnija stvar jeste pristup toj dovi, pristup tom zikru ili tom ajetu. U tom kontekstu spominjemo sljedeće savjete. Prvo, jako je važno da te dove i te zikrove učimo srčano, skrušeno, budnog srca. Jer nemar, gaflet, jeste nešto što ubija život u našem ibadetu. Nešto što ubija život u našoj dovi, u našem zikru. Zato je neophodno da kad učimo te zaštitne dove, zaštitne zikrove i tako dalje, neophodno je da to radimo budnog srca. Bez nemara, sa hušuom, sa skrušenošću. I to će tek onda dati pravi rezultat i pravi plod. Drugi važan savjet jeste da pri učenju tih zaštitnih zikrova i dova izbjegavamo ono što je suprotno tim dovama i tim zikrovima. A to je prije svega činjenje grijeha, činjenje harama. Dakle, nespojivo je da ja s jedne strane se obraćam uzvišenom Allahu Đelešanuhu kroz zikr, kroz dovu, kroz učenje zikrova i dova, tražeći od njega zaštitu i čišćenje tih duhovno-duševnih faktora problema, a s druge strane u isto vrijeme radim ono što je on zabranio. To je dakle nespojivo. U tom kontekstu dobro nam je poznat onaj hadis, vjerodostojan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi Imam i Muslim u svome sahihu, kada se spominje jedan čovjek koji je na putu činio Allahu dovu, a poslanik sam kaže, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i tako dalje. Dakle, ogrezao je u haramima, fe enna yusteđabu lehu. Pa kako da mu bude uslišana dova? Dakle, ako želimo da naši zikrovi zaštitni, naše dove kod Allaha Đelešanu budu primljene, klonimo se svega onoga što je Allah Đelešanuhu zabranio. Na taj način možemo očekivati da Allah Đelešanuhu usliša naše dove, usliša naše zikrove i da nam da zaštitu i čišćenje od tih duhovno-duševnih problema. Sljedeći vrlo važan savjet jeste da kada učimo bilo koju dovu, bilo koji zikr, da od Allaha Đelešanu tražimo i da mu se obraćamo ubijeđeni da će nam on to dati. Jer je uvjet za primanje dove, za primanje zikra, da ja to činim
kao da Allaha dželešanu vidim, jer ako ja njega ne vidim, on mene vidi, on mene čuje. Prema tome, kakav je smisao moga zikra, moje dove, moga traženja od Allaha dželešanu, ako ja to ne tražim, svjestan, ubijeđen da Allah dželešanu to čuje, vidi i da će mi to dati. Dakle, da to činim uz jekin, uz čvrsto ubjeđenje da će mi Allah dželešanu to zbilja i dati. Dakle, da zaključimo, važno je da izaberemo sunnetske dove, dove poslanika alejhi selam, dove koje je on preporučio, ajete koje je on preporučio i zikrove s ciljem zaštite, preventive i čišćenja od duhovno-duševnih problema, ali je neophodno i daleko je važnije kako te dove i te zikrove da učimo. U kontekstu ovome u kojem razgovaramo, moramo isto tako imati na umu da ruke koje se uče oboljelim nije uvjet da moraju biti duge, da moraju biti strogo, svi ajet koji se preporučuju, sve dove, nego je i tu jako važno da osoba koja uči rukiju, koja pokušava pomoći oboljeloj osobi, da bude koliko je moguće skrušena, iskrena, koncentrisana sa čistim nijetom. Jer ako pogledamo ruke, odnosno zovimo dove ili kako hoćemo, poslanika alejhi selam za oboljele, vidjet ćemo da su to obično jedna ili dvije rečenice, jedan ili dva zikra ili dove gdje Allah dželešanu daje izlječenje. Normalno može ovdje doći šubha, sumnja da neko kaže pa nismo mi kao poslanik alejhi selam i moramo duže da učimo. U redu, nismo mi kao poslanik alejhi selam, ali to je njegov sunet, to je njegova praksa da rukja ne mora biti duga. Na kraju krajeva imamo i primjer kod ljudi koji nisu poslanici, kao što je slučaj u vjerodostojnoj predaji od Ebu Sejda el-Hudrija, gdje se spominje da je on izliječio jednu osobu koja je bila bolesna, Sejdul Kabile ili Sejdul Kaum, koji je dakle bio uglednik svoga naroda, svoga plemena, samo fatihom. Dakle, samo fatihom. Njegova rukija, njegovo liječenje se sastojalo samo iz učenja fatihe, ali Allah dželešanu dao lijek. Prema tome, nije najvažnije šta da učimo, najvažnije je kako to da učimo. Molimo Allaha dželešanu da u naše srce ubaci, usadi iskrenost i takvaluk. Amin.